Thank you so much for joining us here today and welcome to the channel. This is not a tarot reading, reading the already aina mamangi chahi so adugi mamangi chahi so tum namjage khanba video ni na hangai namse tanjam ja chana ki tabde nam da bukwan da tisho dina namagena khanba de la enga sidi number 1 akoina khanga do ise manifestation have say at any point of time at any point of year tawbadi yai adubu khoi gi 365 days chahi ama olakpa earth sina path ama ko complete pura circle ama chatpa loirak pagi si timing ki energy shift hai tare ko koi gi tarot hai report adagi astrology everything mari silo lena bangak tane ba adagi mari me am daga loina na manifestation hai na hai riba terms isu mari se laini so dei matuina me am na khangda bo eraga su khangna bani wish fulfill tawna bagi khoi gi wish taw base si je many forms of the ko either booking da dum chonjaba natraga chin da dum haidok pa chi da kumba kano ma da iba script tawba manifestation aina tawri se manifest tawri ne habdo khangja da bi da masana khangja da bi da tawba su mi ma'am ma like dudna han da khoina manifestation gi handaki energy shift ki sida tawna bagi ways to makhal me am dilai adubu aingon da isada chana gi ba isada samai taw gi bu da aingon da chana gi dudna mayam da recommend tawning ba method hargadi scripting method so idene ba hamdi khoi gi wish e doine ba but e bagi mong je I wish adu ada mai e doine te ko first of all step 1 da ka ta de se ka shu am maru pote na te candles de duk kumba ko manan mushi duk kumba de si je like khoram doine te ko just isa gi phong da lai ga su e gi phong da phamma ga tor ga su yai na tra like papam table da tor ga su yai ko candle se hana than biro de gi candle se do ina scented candle gumbo su ka su kai de ko aduga khoi gi incense sticks hai tare ne ko duk se thar kan na tum hakjang do cleanse to thok pa yam ne ya lang mom pham na tor ga di wakhal charang na raga isa gi I tawdoi ba photo wakhal charang na ba ya de ba mathang gi chahi sida lai ba chahi sida aina kari pami mathang gi lai ba chahi sida aingonda kari no aina yawbadi ngamni na khali to bu certain amount of hidi 50% thabak 50% luck aina laine 50% aina tawba action 50% tawba aduga aigi luck ko the see any sida luck to the 50% of fully and the pihelak pagi wana ba manifestation have the take suna te ba 50% work ama what is the isana action do to bangam ba dubu luck si tamangam de dubu si luck se akhoi gi favor da on thok na bagi damakta to ba manifestation oidene ba ko so first of all I haja gare candle ma than biro doctor ha betha to pira isa dong atang cleanse to piro isa gi spiritually calm oira kanda ingna tapna phamaga ichik chikna ko ya langan be de ngatang minimum nga tra de lang kanu an dum hai biro ko imung mungi lang hoi da batanja ngai ra ga tare si the khadagi most successful oiba way hai tar ga di khoi energy shift hek toram dai mai gi globe se khoi gi earth se ko ung bakan se da pung baro direct ta base whole world la chamanan ta de ko time zone ka khaidu si se khoi ung ba chang mana da bagi ni dana so ai gi leri ba mafam ai gi time zone se da pung baro ta ba ko certain ai gi friendsing ai gi subscribersing india da leite ba yom ba ai ko ma pan da thabaki ni khangde de like su tam bagi ni khangde ma pan da leiba yaw be sing su moi gi su masagi time zone do gi matungina 11:50 natraga 55 minutes ko minimum nga tara wali ngai sidagi preparation se to ba ho ba yare candle tharni incense sticks so tharni ingna chikna cos second at least 30 seconds but ingna chikna phambiro jm pairo pencil ma pairo pen ma pairo pen pairo su ke pencil pairo su ke am kan specific oiba mawong dina te ba scripting method ai da changi se wish aina I wish I see phangadi nongani I wish I had a car I wish I had adu ada ko etc smain idene te adu manifestation se idese I already phangabagi mong ste idene already I see po cha phange adu na si po cha phanga matuna ingon da si phawe adu last horakpada hoin address to dise kana da aina ningzari bi ishwar aina prayer ma tobda aina lai ma ningjabada ko ma si ishwar sina ibu tabi sigi ishwar ma na tra ishwar lai tra ka su ko aina war kanda kanada wakat sai puning da ko aina nungai kanda kanada haraw phongdok sai puning da smaina khoi higher entity ema ado ai isama ki oina di
ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯏꯖꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯕꯅꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯥꯔꯁꯤꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔ ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯔ ꯃꯆꯨ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯖꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯤꯞ ꯇꯣꯞ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯦꯔꯥꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃ ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯅ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ I feel thankful I feel so happy I feel makada irkadoneba thank you irni si pot phange makada I feel very blessed grateful aduna chingbuko adumai todana wish amatang iba yai haiba kasu leite mayam ibe mayam haise adum page mari manga sangdani ibasu kaisu pudi kaide du bloin mo phangani hamdi leite ko chahi ma haise 365 days habje kaisu koi ho puteba dubu aina 365 days next 365 days manung sida aina sigaidi ai action je ai thadaba 50% action do aina thadaba ngamgani just ai luck to turn to honge haba wish to adu ngamba gai dang ibiyo ko aduduna ai adum ijarakpada aya matamda wish mari manga wish ahum mari dagi di hende ko ado wish tara mu ibu kaisu pudi kaide dukanda iba potsing ja loinama thank you ai si phange yam specify tar phange ba potse karino aina phangkadoi potse karino habdo ko adagi warini ai paisa je handaki June July bo manu ta ai lupa lising yang kai daka tar la am daka tar example ni ko ado tariba potsa phangbom amadi lebam thoeba for example marup haise ko marup me yaure do marup se last why they yaure khole hai do the manifestation sida kitang nganna phanganingi hai tar gadi ai marup aini yaujaba lupa di paisa asuk tabase ai se nganna phange khotle nungaire ai si sina na bagi taka lai du happen chingba ko aduna description je phasana pidabadi ade phasana nan adum pibiro aduga si manifestation je sida loina ma ira kanda dear ko format to aina dum sada nakanda picture in picture hapaso hapage address to bado amale ko dear natraga hey sure ningjari bado respectfully ko respected hadrasu yai dubu yam nushina sonjabado adugi mongda finally agi poto phanga ga nem harauna sonjabado adugi mongda idoine letters scripted method sida and lastly si che se iriba che se boy the oil kasu ga de che oil su kasu ga de bu che the oil kana khari poche samme kai na thupsala kanda si sa next 365 days si leye se kauthokro habdi aina sigai igibni hanjan phak yengba se ingbi bida thupsala kanda somewhere yam toina chahi ma yam toina phak thab pham gumba si drawer sai suma phakte kana khanba sigi upu si ka chinje ma di ai so yore khanbani khangde adu gom pham na thamgro mathangi 365 days se landre bo du phak to yengbiro no aduna sigi wishing ja aina si igibni phangidra mai khandau so agi thabak tobom thopo okay si hek ibol loibaga aina sida igibu wishing do adu 50% aina work thadagadaba 50% effort thadagadaba chang kai do isa do kok khanja lawraga ai wish ni gi se kauthokanda action je phadana togadabane si ke khoine action je thadara kanda finally soidana phangani si manifestation je it worked for me agi damakta di yaki ado mayam agi subscriber sing channel sing mayam gisu work to honey aduna mayam so try to biro thank you so much for being with me asu koina aina samna irregular ga so koina aika subscriber aigi family sida dum lebi gi tamakta thank you so much and good night have a great year